Reka twongere tubasuhuze nk'uko mudahwema kudukurikirana hano mu Rwanda ndetse n'i Rwotamasimbi. Uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho kuri uyu munsi. Noneho amakuru y'imikino tugiye kuyahera mu ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu, aho rikomeje kwambikana. Mu ikipe harimo bombori nyuma y'uko iyi kipe ikomeje kugaragaza umusaruro nkene. Uwari umutoza witezweho ikirenga ndetse no gukora ibitangaza muri iyi kipe, abakinnyi b'ibihangange bageranwa na za mashini zifite imbaraga nyinshi cyane, yewe ndetse n'abayobozi bamwe b'icyubahiro bakomeye cyane kuri iyi si y'Imana bavuga ari kijyana. Abo nibo bari bitezwe kwerekana ko APR FC, iyi kipe y'ingabo z'igihugu cyangwa se intare y'igitinyiro, noneho igiye gutandukana n'andi makipe ya hano mu Rwanda, aho igiye kugikora ibitandukanye, dore ko yavuze ko yo takiri ku cyiciro cyangwa se kuri level ya hano mu Rwanda. Ariko siko biri, kuko iyi kipe ikomeje kugaragazwa hagati n'amakipe mato yo mu Rwanda, nyuma y'uko ibuze itike yo gukina imikino nyafurika y'amakipe yabaye wa mbere iwayo. Ibi bikomeje kugaragaza umusaruro nyine nyuma y'umutoza waje yitezweho ibitangaza, ndetse azi neza yuko nawe agomba gutanga icyo abandi batatanze, ariko bakomeje kumupfukamisha ari benshi abatoza ba hano mu Rwanda, bamubwira bati burya si buno n'iwacu dufite ubunararibonye twavukanye. Noneho amakuru mashyashya yizewe, uwari chairman w'ikipe ya APR FC, Colonel Retired Richard Karasira, yamaze kubwirwa ko atazakomeza kuba umuyobozi w'iyi kipe z'ingabo z'igihugu. Nyuma y'amezi 17 ari kuri uyu mwanya. Amakuru yizewe agera ku gihe twakesheje iyi nkuru nuko Colonel Retired Richard Karasira yabwiwe uyu mwanzuro mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Uyu muyobozi ukuwe mu nshingano akurikiye uwahoze ari team manager w'iyi kipe, Eric Ntazinda, ndetse n'uwari ushinzwe umutungo Kalisa Georgine. Bose basezerewe muri iyi kipe nyuma yo guterwa mpaga ku mukino w'umunsi wa 8 bahuyemo na Gorilla FC. Ni ibintu bidakomeje kuba byiza muri iyi kipe, dore ko noneho kuva isi y'Imana yabaho iyi kipe iza ku myanya 2 ya nyuma. Ni ibintu bitabayeho namba, ni ibintu bitigeze bikunda kuba kuri iyi kipe, dore ko imyaka yari ishize ari ikipe yubashywe hano mu Rwanda, ariko ujya gushaka aho ihagaze uyu munsi arahera ku mwanya wa nyuma agaruka imbere. Amarira ni menshi ku bafana, amarira ni benshi ku bakunzi, yewe n'abayobozi bamwe na bamwe ngo ntago umutima wabo uri mu gitereko neza. Nta kuntu amamiliyoni n'amamiliyoni ari guhira mu kibuga, dore ko aba bakinnyi baje hamaje kuba inkunduro yabaye muri APR FC, yirukanye abakinnyi benshi batandukanye basanzwe bakina muri iyi kipe ari abanyarwanda, babwirwa ko umusaruro wabo nta kigenda, dore ko bitwaraga neza mu Rwanda ariko hanze bikaba bigoranye. Noneho ababona kwitwara neza mu Rwanda byakomeje kuba rudubi. APR FC imaze iminsi ikora impinduka mu buyobozi,
aho iheruka kuzana Lt Col Alphonse Muyango wagizwe umuyobozi ushinzwe ibikoresho, mu gihe Captain Deborah Muziranenge yagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'imari. Col Richard Karasira yagizwe chairman wa APR muri Kamena 2023 asimbuye kuri uwo mwanya General Mubaraka Muganga.